በማይኒንግ ሴክተር ስንወስድ ከዚህ ቀደም ማይኒንግ ኢትዮጵያ ውስጥ ሊጠራ የሚችል ስራ አለ ማለት ይከብዳል። ኤክስፖርታችን ውስን ነው። አሁን ግን በወርቅ፣ በማዳበሪያ፣ በጋዝ፣ በሴራሚክ፣ በሲሚንቶ የፕራይቬት ሴክተሩ ኢንተርቬንሽን መንግስት አይን ሲገልጥና ሲያመቻች ምን ሊያመጣ እንደሚችል ያሳያል። ሲሚንቶ ለምሳሌ ቦይ ለሚን ብንወስድ ትልቁን የሲሚንቶ ፋብሪካ የገነባነው በፕራይቬት ነው። በቅርቡ ምናልባት በወር ጊዜ ውስጥ ትልቁን የወርቅ ፋብሪካ እናስመርቃለን። የማዳበሪያ ፋብሪካችን እየሄደ ያለበት ጉዞ ይታወቃል። በጣም በፍጥነት የተሰራ ነው ያለው። ካልነው ጊዜ ፈጥነን ልንጨርስ እንደምንችል እንጠብቃለን። ጋዝ ያለን ስራ ይታወቃል። የማይኒንግ ሴክተር በፖሊሲ ላይ ባስቀመጥነው ልክ ሪስፖንድ ማድረግ መጀመሩን በኤክስፖርት ውጤታችን ይታያል። ኦልቃት ኢትዮጵያ ሙላተ ገበቴ ኦልካይን ሰቢያ ወሊ ገልቴ ቢያ ወልፋና ሂራ ነዳሊ ሀቃቲ ሞቱማ ኢጃራ ነሙማ ኦላሱን ይመሊ ቶሌራ ፓርቲን በዳዲና ጫልማን ሚልካኤራ ኢዳራ ሚንዳቲን ኑጬሲሳ ጅራ መራመርቶ ኢዳ ሀምቢሱ ብየራ መዳሊ ሀቃቲን ኢትዮጵያ ኢጃራ ዮሙ በዳዲኒ እንጂፈኖን ዋራ jirenya mayyesu akani fi guya hojitan dabarsu biya humna guutu misoma firisu sibo midagina biyati ufisu partiin keenya badhaadhina filannoon keenyas badhaadhina partiin keenya badhaadhina filannoon keenyas badhaadhina bu'uura kaleessaan boruu kan tilmaamu dimokiraasii waraaf nagaa biyya qaamu sabdaneessummaadhaan ititti tokkoomu badhaadhinni biyyaa mul'atee dhugoomu olkaati jennee olkaati Itoophiyaa mul'ata qabattee olka'iinsa biyyaa olkaati jennee olkaati Itoophiyaa mul'ata qabattee olka'iinsa biyyaa hidhaabbayyaa fixee falmatee galaana olaa cuufaa banuuf dukaa bu'ee faana antummaa sirnaatiin olaansee imaana hundarraa gobanee paartiin badhaadhina sirna dijitaalaa Itoophiyaaf diriirsee huqamaa fi antummaan uummata olaansee bulchiinsa gaariitiif ga'oomsa